Guten Tag, jebałte wrag! Glutanie, pijanie, pompa. Kako te volim, pivo moja. Moja trbuščina debela. Dobar dan! Dobra, nażył czarowne motylkę 10. Ja sam došao ovdje Darko mi idete šumit za brate. Darko je jako pijan, Darko. Naš Darko je jako pijan u pičku. Ja pijan! Ti si pijan, čubre! Mi smo pijani. Ja sam trezan. Ja nisam popio 10 litara pive barem danas. Ja sam popio 12. Lažeš! Ja sam pompo 30.000. Nemoj, stakle! Nemoj! Stakle! Svinjo, mrs! Glutenci. A mora se, on neće živjet, može živjet od cigareta. A možeš, zato što si depresivan, živre koji jebi ga. Druga. Samo za mene. Što radimo vino? Je ukusno, fino, a... Došli su u mene apostoli, Isus, pokopat će me tamo u zoološkom vrtu gdje su majmuni. Majmunčina, Dam ovo umireno piti, inače ću se napiti i neće od mene biti ničega. A mora mi ostati malo da odnesem vlastito, da vas sada pompamo. Ako će ko htjet. O maga, ako neće niko, da ću opet morat sve ovo jebeti u život. A ja ću postati ovisni. Jesam dobro pampao čistog, nam pojma zašto. Ali sad se pošteno napumpao. Jupi! O dragi, o krasni prijatelji, koliko vam je godina? Ja, kako se pumpa i pije i sve. Čovjek isto luduje, pije, malo nešto usporio, nemam pojma, razlog. A mene baš nešto ubrzalo ili je to zbog ovih tu slatkiša. A vidi litre što je čovjek kupio, vidi ga, i kvole ima, vidi ga, i tam još jedna boca vina što je pa nije bila još jedna boca vina, evo ga, ono tu, tako, lodnica. Prešli na kokice da bi nam zapila koja ovoga kukuruz u usta da možemo lakše se daviti. Aha, čekaj, jesi vidio onaj video što je Darko poslao? Ne. Sad upravo još jedan radim. Taman dok razgovara s tobom. Njemu je sad teško što je on tamo, a mi smo tu. Sa volikom pijačom i stvarima, Jao, dobro sam ovo pompao, hvala što si donio to tu, evo vid, sad smo prešli na pivkana. Ma da. Jak si ga danas vidio. Koga jebe, nek trune tam gdje je. Psihike čal, psihički damage, da. Još te ubijanje u hrani.
Andreja, kak ti kod doktora Frankensteina, a? Vidi ga, čovjek kupio još jednu ožujsku. Bože, sačuvaj, pa mi popijemo 4 litre zajedno. Ja, kako ludo. Pa mi smo familija friendly, vidiš. Ja vjerujem, jel ti to zagla, boca? Nemo pužiti bocu, kakav ti to family friendly, a? Jer ti vjeruješ u to? Andreja, se napija? Jesi se napija? Nisam. Ovako se rade ćevapi. Evo, kad moram uzdat, vidi ga. Sve je umastio. Eto ga, čovjek će imat što čistit kasnije, mi ćemo mu morat pomoći. Joj, opeko se, plačimo. Imamo i kobasice, vidiš da su Kobaje, mi ćemo se seksualno ubit, vidi Luka koliko je ljut. Evo ga dalje švaštaj. I sada ćemo piti kavu. Gore nam usta od luka, a se ti pitaš da li će nas guza peći dok kenjamo? Da li će nas kapetan Kuka sa svojim lukom nabit na kurac? Goddammit, zašto si tako gost na kurcu mi gost? Joj, pa mi moramo family friendly da nam ne budu blokirali video ili ograničili, Vidi na kojem ja kurcu sedim, koliko je ovo visoka, vidiš ti dole? Mark. Ja sam zašel s neke pizde i onda sam došel na nebo. Ovo je 7. nebo, a ovo je Darkovo 10. nebo. Jebe ti ovakvu visoku klupu, ajde idući put donesi neku pilu. Ne sam dobiti motorku pa mu špelim. I onda će se čuti... Benzina, benzina, preskup je benzin, kupuj nam,